(9:17). Kao što ste vidjeli, ustao sam u 5, ali sam opet legao 2 sata jer su mi riknule 2 sijalice u stanu. Jako čudno. Probavio sam osigurače, sve ok. Tako da sam legao opet da spavam jer ne volim da radim u mraku, pogotovo za kompjuterom. Popio sam zeleni čaj. Ovdje radim spisak knjiga koje želim da kupim. Zanimaju neke knjige koje želim da kupim da čitam. Ima par knjiga koje čitam iznova i iznova. Želim to promijenim, želim da ubacim neke nove. Konkretno knjige za lični razvoj, to mi je dosta bitno. Ok, sve obaveze sam završio, sad je 5 do 11. Kupio sam jednu knjigu, to jest naručio sam, stiće mi ovih dana, pokazat ću vam kad stigne. Sad je vreme za editing, otprilike 2 sata do 3 ću da editujem klip, tamo negdje do 1, pola 2 i u 2 idem kada spremim obroke na trening. Danas radim deadlift, odnosno noge, vidjet ćete to kasnije. I ovdje sam spremio da vidite kako prilike ja to editujem. Timelapse. Gotovo, upravo sam završio editing vloga. Kuva mi voda za rižu, tako da čisto vam pokažem prilike kako to izgleda. Ima tu dosta sitnica da se radi. Uglavnom vlog je gotov, sad je 20 do 1, treba pravim obrok, da jedem, na trening, da radim. Vidimo se, ćao!
kući na kompu posle posla, par vas me pitalo zašto ovako malo imam pratilaca. Sad imam 8800, kad sam krenuo sa ovim vlogovima pre 20 nešto dana, čini mi se, imao sam 8000, tako da sam dobio skoro 1000 pratilaca, što je okej, ali vjerojatno ste primetili da polako rastu subovi. Najveća greška je u tome što se ne reklamiram. Sad ja ne znam da se reklamiram, u stvari mogu bi vjerojatno da komentarišem popularne klipove mojih kolega i možda tako da me ljudi vide. Međutim, uopšte ne pratim YouTube. U jednom danu pogledam jedan klip i to je to. Više trudim da čitam i da se malo edukujem oko fotografije, oko ishrane i treninga. A što tiče društvenih mreža, kao što znate, tu nisam uopšte aktivan. Na Instagramu nisam uopšte aktivan, imam možda 3-4 slike u posljednjih pola godine. Na Facebooku samo šerujem klipove i tako dalje. Međutim, uskoro planiram da to promenim, da se aktiviram, da budu od 1 do 2 posta dnevno, što mislim da će naravno rezultirati da ljudi čuju za mene i za moje vlogove, jer planiram, kao što sam rekao, u budući samo vlogove snimam. I to je to što tiče ovog dana. Sutra nastaje snimam ovaj vlog, dakle ovog će biti 2 dana, tako da to je to. Ok, vreme za trening. Danas treniramo grudi i leđa. Jučer sam, kao što znate, odradio deadlift, dobar deadlift, noge, tako da ću danas raditi leđa tako što ću se fokusirati više na neka povlačenje spreda, dakle neću se saginjati i pokušat ću da se fokusiram na zgibove. Prvu vežbu odradit ću, pošto nisam odradio zgibove jedno mjesec dana, a za grudi ću raditi jedan čudan trening. Vjerojatno nikad niste radili, ali ajde malo da eksperimentišemo, pošto sam još u tom periodu. Odradit ću 4 vežbe za grudi, odradit ću prvo kontra kosi bench, pa kosi bench i posle toga razvlačenje za gornje i donje grudi. Dakle, neću ništa raditi za središnji deo grudi, ali ću ga naravno opet pogoditi, nadam se. Tako da, ako radite, lupam sad kontra kosi bench, ne radim vam samo donji deo grudi, radim vam i srednji. Kad radite gornji, radim vam također i srednji, ali bacate fokus na gornje grudi. Tako da, ja ću odraditi 2 vežbe za gornje, 2 za donje i odradit ću bukvalno cijele grudi. To sam također jednom radio u jednom periodu kada su grudi najviše napredovale, tako da ću dati još jednu šansu ovom pristupu i ništa. Vreme za zeleni čaj i za trening.
i vreme je za shake, Aminovej naravno. Osjećam se premoreno. Ovo je treći trening za redom, znači 3 dana sam trenirao prilike koliko, sat do sat i stvarno sam premoren. Nije zbog spavanja, iako sam spavao svake noći oko 4-5 sati, uspio sam preko dana još 2 sata da ospavam, tako da sam sakupio svaki dan po prilike 8 sati. Međutim, stvarno kad odradim 3 treninga za redom, pogotovo kad je malo jači tempo, stvarno se osjećam onako malaksao i stvarno ne mogu da verujem da neko može da trenira 5 dana svaki dan ili ne znam, čak sam čuo da neko može da trenira 2 puta dnevno. Tako da, ja kad bi ovakvim ritmom trenirao samo 1 dan, 2 puta za redom, znači ujutru i uveče, ja mislim da bi se prepolovio. Ovo bi neseste. Ja i dalje ne znam zašto se stidim da snimam u marketu. Kao neka kukavica sam. Morat ću napraviti klip tako što uzim kameru, ovako je držim, uđem u market i kupim sve što mi treba. Mislim da bi to bila korisna stvar i korisna klip za sve vas. I evo me kući, vreme za obrok posle treninga, ne računajući Aminovej što sam popio. Idemo redom proteini. 160-170 grama belog mesa, ovdje vidite 120 grama riže. Ovdje sam stavio također malo cvekle da se prokuva. Ovdje vidite povrće, dakle ovdje imamo kupus, luk i prazi luk. Također stavljam malo začina. Poslije ćemo magnezijum i vitamin C. U stvari, magnezijum ću vjerovatno u sljedećem obroku pred spavanje. I ovdje imamo kiseli kupus, naravno neću sve pojesti, ali kao što vidite ovdje ima dosta povrća. I to je to, stvarno sam premoren, ovo ću da jedem pa ću ja spavam. Ma ću ja spavam, morat ću da editam klip, sutra radim ujutru prvu smenu. To je to, hvala vam na gledanju. Just yesterday